Ovo je Casio Edifice EFR S108. Сат je prečnika 40 mm, ima 10 bara vodootpornosti i ima safirno staklo, kao i datum na poziciji broja 3. Tiffany plava boja, ona je danas popularna, tako da to je to. Krunica potpisana, narukvica od punih linkova, međutim kopča od presovanog metala. Ovaj sat sam dobio od žene kada smo se uzeli, tako da to sam već rekao u klipu kada sam predstavljao svoju kolekciju satova. To je to.